I would like to speak to you on a message that I shared about 9 years ago. Oo, 8 or 9 years ago. On the title, The Ways Believers Make Themselves Vulnerable to the Devil. Ways in which believers make themselves vulnerable to the devil. Agkararag tayo pa'y. Heavenly Father, give us your grace tonight. Deti panangadal mi apo, deti mensahe, kat dayto iti agserbi nga wisdom kada kami, no kasano apo nga imbes nga da kami iti ma-overcome. We should be able to overcome our enemy. Tapnon iti kasta apo, ti silaw mihan nga kudrep, ti influence mi kat haan apo nga mapukaw, no di kat agbaling kami nga napgad nga asin, kan naranyag nga silaw, iti daytoy apo nga lubong. So help me tonight, in Jesus' name we pray, Amen. Now, you have to remember, always remember, our function as Christians. What did I say? Letter F? Function. Anat kaya nga sa ti function? Usar, role, duty. What are we here for? Anat ka datayo iti daytoy nga lubong. The Bible says, let's begin in Matthew chapter 5. Okay? Kasi dagiti teachers at the function da mangisuro. Dagiti abogado, ti function da, mangted ti legal advice. Dagiti doktor, ti function da, mangted iti health advice. Hambot nga doktor ti makaagas, aya. No dikat mangted lang iti health advice ken, syempre, mangopera king ka, no kasapulan nga operaan na ka. Dagiti engineer, anat function ti engineer? Mangted iti structural advice or structural, what do you call that engineer? Structural design. Tapnon ti kastakat na pintas ken nalagdad ita building mo. So no makita yo, amin nga profession at the function na. Right? Oo. Fathers, anat function ti fathers ti balay? Provider, anapay? Protector, anapay? The pastor, deta, talo tipi, talo nga piti function ti ama ti unag tipa nga, provider, protector, pastor, di ba? Mother, anat function ti mother? Homekeeper, homekeeper, deta kakabsat, that they keep their home kunana jay Bible. So, no makita yo, at the function tayo. Now, as believer, this is our function in this world. Matthew 5, verse 13. Da kayo ti asin ti daga. Ana tayo? Asin. Kat no ti asin, kunana, ti mamnayen, anyan tut pangasinan keng kuana, awanan ti kapapayan na, nudiket maibeleng tirwar. So, asin tayo ti lubong. Kayat na nga sa wen, kala kumano agluto ka, asin. Oo. Masapol nga, ikam ti asin tanuhaan, natamnay, deta sinigang mo, hangkadi. Amen ba? Amen. So, salt makes a difference. Anapay ti function tayo ti lubong? Verse 14, da kayo ti silaw ti lubong. Silaw, agranyag. Naranyag kayo mo lang. Now, dito topic ko itakakabsat, apay nga iti Kristiyano, tumamnay di asin na. Apay nga iti Kristiyano, agkudrep ti silaw na. Uno mapundi. Hello? Naranyag, pela ta silaw, yung uno mapundit kina Kristiyano yon. Now, when you talk about salt and light, ti kayat na nga sa wundeta, di influence mo. Ti kayat na nga sa ti influence kakabsat, ni Apo Jesus King ka, maakaran ti sa bali. Adamot lamak akaram, uno sakit lang ti makaakar king ka. Sapay kumatahan lang nga panateng, di makaakar ka datayo. Kitam,
No adda panateng mo, virus, di jay, ayan. No naiminggel kang kat maakaran jay, kakadwa mo, agpanateng dan tumatan. Aguyek dan tumatan. In the same manner, as Christian, ni Apo Jesus kada tayo, kan iti sa una iti biyag tayo, adda ko mamaakaran tayo. Maakaran tayo ko mati pamilya tayo. Maakaran tayo ko madagiti kaubraan tayo. Dagiti gagayim tayo. Dagiti tattao iti pagtrabahuan nga kakadwa tayo. Classmates yo. Adamot la maakaran yo, no da kay ti maakaran da. So ti innak sulbaron itang Arabi, apay nga ti Kristiyano agkudrup jay silaw. Awan iti influence na. Nawatan nyo kakabsat? Awan. So, you may be a father or a mother, ngam kaslahaan nga agandar ti kina Kristyanong di balay. Iti pagtrabahuan. Maawatan nyo, deti topic tayo. I need you to be able nga makakonect ka detoy, tapnon iti kasta kakabsat, kat ma-appreciate you deti points ngayon nag-ishare. Masapol nga deti intro, makitam ti sarilim nga umunadjay. Diba? Oo. So, again, what is the salt and light all about in relation kada tayo nga Kristiyano? Ano detoy? Letter I? Alakat sumungbat kayo mo kakabsat tapno adamala serbina detoy ka adayo may nagdingag. Ana iti kayat nga asawan deti kinasilaw ken kinaasin tayo iti lubong in relation ti biag tayo? Oh, what influence? What kind of influence? Good influence? Oh no. Christ influence. No kasano nga ti Apo, kasi tiyan na sa ti Christ influence, no kasano nga ti Apo kakabsat, siya sino isuna ti biyag tayo, makita da kumadayjay. Kat maakaran tayo ida. Naawatan nyo? By making a difference. So, are you making a difference as a Christian? Hello? Oh. Now, ti problem itang Arabi, ano ti problem nga kayat ko nga discussion? Apay nga, awan ti influence mo. Aya, nga Kristiyano. Awan, ada influence mo, kala ko man no tatang ka biologically, ada influence mo di anak mo at kalanglangam. Image. Am I right? Masla ko mga kanyaming agasawa kat nukitan nyo digiti anak mi kat adda features iti rupa da nga naggapo kada kami. DJ ti biological influence. Nawatan nyo? Through our genes. Kasla kanyak. Nukitan nyo ni mama kan papa, sino nga tat napigpig sa genes na kanyak, kadakwada kanyak. Kung nadigay, dumagat kalanglangam ni papam, kung nadagam adut mga ibaga, kalanglangak ni mama. So, napigpig sa jeans ni mama kanyak. Ni Preacher Glenn, napigpig sa jeans ni Papa Kingkwana. Aya, pati personalidad. Kanyak, pati personalidad. Kasla ni mama ti naggapuan na DJ nga jeans. Aya, that's what you call influence. Tatanta na save ka, Kristiyano ka, agad-adal ka ti Biblia, dito biyag mo as a result DJ, panakipagpagnam kan Apo Jesus, panagad-adal mo't Biblia, at the change na di biyag mo, kat apektaran na digiti tao ti ay aglawlaw mo. Naawatan niyo? So, ibig sabihin, apay nga awan maapektaran ni Kristo ti aglawlaw mo, babaan kang ka. They are not the problem. Hanga digiti tao aglawlaw ti talaga nga problema. At daking ka kakabsat. Ada problema kadijay fellowship mo ti Apo. Kan ada problema kadijay fellowship mo iti Bible. Iso nga, idat tagakabsat, apay ngamin nga nagmayat latta kuma, apay kuma, di ba, ti Bible, napintas kumalatat result na ti biyag tayo, kan ti Apo ngam, anat makaiga po kakabsat, anada digitoy nga bambanag. So, ti adresak itang Arabi kakabsat, kat ni Satanas. Okay? So, intay di 1 Peter chapter 5. Masurutan nyo, dito lesson tayo. Sapay ko matatuno agawid ka, kat
mapukaw digitoy kasla kuan ni Satanas king ka digitoy anat kahit ko sa unan, influence ni Satanas ti biyag mo. Oh. Dito 1 Peter chapter 5 verse 8. Kunana dito yung kakabsat, basahin tayo man 1369, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So ni Satanas, anat aramidin ni Satanas kano? Magmag na. Okay? Api nga magmag na? No si kakat magmag na tarwar, api magmag na ka? Agsapsapol. Kunanan eh. Deti pagpagpanpanag na ni Satanas, agsapsapol. Sino't sapsapulan na? Ti mabalin na nga, alununen. Kat nayarig isuna, iti layon. Sino kada kayo tinakabuyan ti National Geographic? DJ Lion, numapan na ataken kakabsat, iti maysa nga gunglo iti karnero, sino iti matiliw DJ Lion? The weakest and the slowest. The weakest and the slowest. So iti in the same manner kada tayo, magundawayan ni Satanas ti biyag tayo, which is, no magundawayan na ti biyag tayo, maperdi DJ, mapundit silaw tayo. Tumamnay di asin tayo. Kat no apay nga magundawayan na tayo ni Satan, kasi nakapoy tayo. Sa bali di kinakapoy ti bagi, hanga di ti topic tayo. Sa bali di kinakapoy ti panunot ti eskwela, na hamo masolbar ti square root of 50. Wala yan mga kapatid. Hindi yan ang pinag-uusapan. No di kat kinakapoy mo ti na espirituan. Spiritual, dedi pagsasaritaan tayo kakabsat. So, itang arabi let's talk about spiritual. So, ko na be sober, be vigilant. Okay? So, the weakest and the slowest, iti magundawayan jelayon, kastamot kada tayo, no nakapoy ka tina espirituan, kaya't nga sa unti nakapoy tina espirituan, napigpigsat guyod iti laman king ka, di influence iti naintawan king ka, di guyod ti lubong ken ka, kaysa DJ sa uti apo iti biyag mo. Maawatan nyo kakabsat? Hello? So, kaya't nga sa unti itang arabi it's either no apay nga nakapoy ka, because you are being dominated. Ano ka na sunti dominated? Adda mang, anat dominate Ilocano? O adda mang sapsapaw tabiyag mo. Nga tipagarup mo, okay lang deta nga kinakapoy mo, pero hindi, kasi no kitaam ti result je life mo, natamnay taasin mo, kan napundi ta spiritual asilaw mo. So as a Christian, you are engaged in a struggle. Maawatan nyo kakabsat? Kaya't yumutlaang agbalingan na ranyag ti silaw yo? Kaya't yumutlangan ni Apo Jesus ti kanayon nga makita ti biyag tayo? So you have to learn how to have a spiritual strength. So ti idil ko nga aspeto kakabsat, anya ka di ti mamagbalin kada tayo nga vulnerable. Ano kaya nasaw ti vulnerable ti Ilocano? No vulnerable ko nam, kasla ko man no salunat. Let's talk about health. No, ma-connect tayo. What does it mean no si kakat vulnerable health-wise, Dr. Lester? Ayon. Ti kahit na nga sa ti vulnerable, alisto nga captain ti sakit. Kaya't mo't napig sa akanayon, di ba? Kasi a healthy body is a happy life. Mamati kayo deta? Siyempre, no nasalunat tabagim, narigrig ka, may mayat ti panunot, isn't it? Yeah? So kaya't mo nga healthy body ka. Ngam, apay nga ti bagi, alisto nga captain ti sakit. Kaya't yung kakapsat ti alisto nga captain ti sakit, uno kaya't yung dete, uray agsaksakit ti tao nga kapsat si kakat hangkaman ano? Yeah? Resistant di bagim. Resistant. Naawatan nyo?
So, idat kakabsat, makita yung digiti terminologies, may relate tayo ti Bible ita. It's either you are vulnerable to the devil, si ka DJ is slow and weak. Nga alisto nga captain ti wiles of the devil, wano si ka dete strong believer nga ma-resist mo digiti wiles of the devil. So, let us put ourselves in this message, iti sitwasyon nga, what makes me weak? What makes me slow? Nawatan nyo kakabsat? What makes me weak? Okay? Now, let me give to you several biblical, ano kahit usawanan? Biblical instructions, ang instruction biblical advice or biblical facts. Yun. Let me give to you several biblical facts. No facts ko nam, namin ti facts man ti Ilocanoon. Impormasyon. Mga impormasyon na kailangan nyong malaman mula sa Bible, sapagkat ang Biblia, hindi ka lang tinuruan paano maging malakas. Kundi ang Biblia, ituturo din sa'yo paano ka nagiging mahina. Kailan ka mahina? Okay? Number 1, we are weak when we are unarmed. Spelling, U-N-A-R-M-E-D, unarmed. Unarmed. Awan igam mo, awan sarapam, awan pulos pang sarapam, unarmed. You are vulnerable. You are weak Christian when you are unarmed. Kaya nga sawan, alisto na ka nga tiraan ti wiles of the devil. Guri ka, tap numaawatan nyo kabsat aya. Anak ka digiti wiles of the devil. Ado ka kabsat. Discouragement, doubts, depression, anxiety, temptation. Amin di kita kakabsat. No di kita iti nagandar tabiyag mo, mapundi ti spiritual life mo. No kimnakan ka, DJ aro ni Satan iti discouragement. Kasanupay kakabsat, agpapatay kan ang umay makigimong. So, kita nyo takaabayo. Kita nyo man takaabayo? No agmamayo, aglalanay, agpapatay, hindi maipanggap ka, digiti spiritual nga banbanag, actually no awisam ti pangandeta kakabsat na pigsa nga mangan. Ngam no maipanggap ti spiritual, kasla agmamayo, kaya't nangasawan kakabsat, adaagan andar king kuana, nga isut mang punpundi, jay silaw na, kan jay kinapgad ti asin na. Iso nga no intirwar kakabsat, hamo makita jay kinaaktibo ti Kristiyano na kabsat, kala detay maap-apet. At dati Kristo king kuana, at the Holy Spirit na, maap-apet kakabsat. Kasi agan andar king kuana ti ana, mabaling nga discouragement, mabaling nga doubt, questions ti panagbiag, mabalimot nga worldly influence ti mga apet jay silaw ken asin na kakabsat. Are you getting the point? Okay, so sublita yun na. So, in-explain ko nga na imbagan. I hope nga awang kada kayo tihan na makakonect ka dito yung lesson tayon. So, ano DJ first point, apeng agkapoy ti Kristiyano? When we are unarmed. So, ano kaya na sound dito unarmed kakabsat? Tikayat na nga sound ti unarmed, defenseless. Awam pang sarapam. Awam pang sarapam. Ket masapol nga masarapam amin digitoy, wiles of the devil. Anakad ti wiles, pastor. Hintayo man di Ephesians 6, tap no makita yo, deti makungkuna nga wiles of the devil. 131, Grega. Ephesians chapter 6, 1320. 1320. Okay? 1320. Kita nyo kakabsat, intay nga umuna ijay, ano ito yan? Verse 12 and 13. Verse 12 and 13. Anak ko na verse 12 and 13. Ilocano, tati pan nakidangdangadang tayo, ket saan a maibusor tila sagkendara. Okay?
no diket maibusor da kadagiti arari. Kadagiti man nakabalin, dagiti agtuturay ti sipnyet, daytoy alubong, kadagiti espiritu ti kinadakes, ijay nangangato aluglugar. Daytoy tuktukoy na daytoy kakabsat, halaan nga dagiti adda iti turay ko na tayo. No dikat deti bagbaga na nga principalities, powers, rulers of the darkness of this world, spiritual wickedness in high places, tituktukuyin na deta kakabsat, daytoy DJ structural leadership ni Satan. O, adot angheles na kakabsat. Makasurot kayo mo lang. So, di kita't kalaban tayo. Okay? Kat di kito'y, adada iti likudan, di kito'y makitkita tayo ti aglawlaw. Iso nga, now, for me as a pastor, makita yo ti aglawlaw, ma-observe ko, agar-ari ti spirit of depression. Spirit of discouragement. Ano pa spirit of pleasure. Nagragsak, deta ti kwa ti tao, di kad, isut ti agar-ari. True Satan, at God of this world, kunana jay Bible. So data, atakan na tayo mat kakabsat di gitoy. Hello? No kimna kada tayo di gitoy, nga pana ni Satan, which is isudedi kunana ti verse 16. Tigay di verse 16. Okay? Verse 16. Above all, kunana di Lucano, kang runaan na, alaen nyo ti kalasag ti pamati, iso ang mabalin yun to apang sarapa. Kadagiti iso amin a dumardarang agayang tidakes. Paunay kata dumardarangan kakabsat. Idi ununa na ngamin, awang paltog. So ti weapon ti tao, pana. Nasursuro da, nga DJ pana, ikanda iti apoy. Di kad no tumamaking kakakabsat, napudot, fiery dart of the devil. Anak ko na, bumarbara agayang ni Satanas. So no timamaking kakakabsat ti discouragement, talaga mapundi ka. Ngam hana tumamaking ka, kayam nga hana kumnakan ka, digitoy nga makitam ti aglawlaw, kan paspasamak ti biyag mo, no adapang sarapam. Ti kayat na nga sawan, uray, anyat kinatao tayo, no adapang sarapa tayo kakabsat, hana tayo magundawayan, digitoy nga wiles of the devil. Wano fiery darts iti kabusor. Ngam once nga you are unarmed, kayat na nga sa wundeta, agandar king ka deta, discouragement, depression, anxiety, doubts, maalukoy na kadagiti, sulisog tinainlubungan, nang nangruna kakabsaat, ibagak kada kayo, nga dayti social media, haan nga amin nga makitam dita, ni Apo Diyos iti mangpapaandar ti puso di kita nga tattao nga agpo-post. Kaaduan nga influencers kakabsat, ungodly. Anong kanasaw ti ungodly? Hanga na Diyosan. Anapay? Unbelievers. Satanic. So di kita makitam amin dita, as a Christian, if you are unarmed, talaga tumamaking ka dayjay, isuti mang paandar, mapasamak, when that happens, mapundita silaw mo, tumamnay ta asin mo. Di ka jiki na Kristiyano mun kakabsat, awanin, maapot. Maawatan tayo? So, we are vulnerable when we are unarmed, when we are defenseless. That is why, anangarod kakabsat iti, inted ti apo nga kabal tayo, wano arm tayo, wano pangsarapa tayo. That's why every morning, you need to put on the whole armor of God. Okay? Ano DJ, dapat nga ikawus tayo? Whole armor. Not one, not two, but many. Whole armor of God. Ano digiti whole armor of God? Basaan tayo, J13, aging gana iti 17. Okay? 13. Wherefore, kunana di verse 13, gapuna, alaen nyo ti amin nakabal ti Diyos, tapno mabalin nyo aso mariked-ked ti dakes nga aldaw. Laglagi po nyo, every day is an evil day. Tapno makapagtakder tayo. Makapagtakder kayo pelang ti spiritual, wano awanan kakabsat.
Okay. Anat, di kito yung partes dito yung whole armor of God. 14. Basahin tayo. Go. Agbasa kayo kakabsat. Agad adal tayo. We are learning. You need to study and learn this. Everybody read. Go. And? Okay. Ano, di umuna nga parte ti kabal? Loins. Amoyit loins? Ditoy, sikat. Girt about. Ano ka na sound ti girt about? Mairepet. Importante dito balikas nga girt about. Okay? Belt in other words. Tapnon ti kastagat na laka nga matandaan ng belt. But never forget nga ti function ta belt kakabsat, mangirepet tapnuhan na nagtakalson mo. In other words, kasla kumatimay sa nga soldado, DJ kalson na, wano DJ pakaisabitan ti kampilan na, no kumakarpintero ka ti pagisabitam di gitay materialis mo, di gitay tools mo, hanga marigreg. So nga kuna na, having your loins girt about with truth. Ti idea na deta kakabsat, jay panunot mo, tapno haang nga mawarwara. Kasi no tumamaking ka deta discouragement, kala watak ta panunot mo kakabsat. Tapnuhan na mawatwatak, nga mawarwara, nga maburburak, deta na pintas, kansimbeng tapanunot mo kakabsat na espirituan, masapol nga irutam deta, kayat na nga sawan, ti kinapudno ti pagariyam, truth. Kat, no when you speak about truth, no truth ko na tayo kakabsat, ti kunakmanan, amin nga makitam ta social media, fake. Manmano ti makitam ta social media nga truth. Kasi adalaok na. Agpicture ka, aghisem ka, i-post mo dyan ta social media, nakita't gagayem mo, anat interpretation da, masaya, hindi lang nila alam ang lungkot mo. Ganyan ang social media. Kasta ti lubong kakabsat, deceiving. Maawatan nyo? In fact, iti Bible, deta word nga, world, kunayo man? Lobong. Naggapo ti word nga cosmos. Greek, cosmos. Oh, iso deta di jay, naggapuan ti balikas nga cosmetics. Ti feature wano characteristic deta cosmetics, hala nga something to apply, but ti characteristic ta cosmetics, temporary. Naawatan niyo kabsat? So, deti lubong tayo, cosmos, amin na makitam dito'y temporary. No iso kakabsat, iti, ayan ti affection mo, deti lubong. Are you with me? Isot paggapuan ti joy mo, isot paggapuan ti kaslamang papapigsaking ka, wano isot ayan ti confidence nga ayan iti peace mo kakabsat, mawarwara tabiyag mo. You will fall apart. Ubaw iti lubong. Amin na diti lubong, ubaw. Iso nga siya sinuman nga tao, nga deti lubong, wano na inlubungan, na indagaan, iti, ayan ti ragsak na, talnana, seguridad na, ken kasla, purpose na ti panagbiag, mawatak kakabsat. So kadatay nga Kristiyano, we know better than that. Kahit na nasaunti, we know better than that, naadal tayon kakabsat, itinangat nga to, nga klase ti panunod. Nga iti, biyag tayo, saan nga naibasar, iti lubong, no di kat ti affection tayo, heavenly things. Dayta kakabsat nga imbagak kada kayo, it is truth. Kinapudno dayta. So as a believer, may sa dayta nga truth, nga isu iti manggwardya ta panunot mo. Di kat uray makitam nga bumakbak ng dagiti karubam, dagiti ka kabagyam, dagiti ka classmate mo, haan ka unay nga apektado. As human, adalat ta di pa nagapal jeriknam, ngem saripdaan kakabsat, day jay truth ti Bible. Kasta ti mangikawos ti whole armor of God. Han iso na nga magic prayer nga, Lord, today I put on the belt of truth, the breastplate of righteousness. Dayta kakabsat, kas ka lang Voltes 5. Kasla ka la Power Ranger. Let's bolt in! Hamumaawatan.
So ilawlawag ko kada kayo. Deti whole armor of God, in other words, deti mo la Biblia. Isut ikawus mo nga pangsaripdam. Minention na lang DJ word nga truth, tapnon ti kasta, ije panunot mo, maawatam nga deti challenge ti biyag mo, you are facing deceits, alilaw. You are facing temptation, you are facing falsehood, and many things in this life, ket ti pangsarapam kakabsat, the truth of the Word of God. What is true? Kasta ti lumaban ti spiritual. Nawatan nyo? So as a Christian, manakruod ka talaga. Guyudan na katlubong, no awan day ta truth nga pagbibiyagam. Amen? Oh, so maruno, ano din nakita tayong armor sa jay? So, amo yun nga ikawus ti truth, ha? Panglaban mo, pangsaripdam, babaan jay word of God, the truth. Amen ba? Oh, orisi ka. Tasarilim, human nature mo, sulisugan na tasarilim. Habang agsasawak, itagat, adutagan under ta panunot mo. Kaya, arisitem, evaluatem no, di itagat, are they driven by flesh or driven by the Spirit? Okay. Ano sumarunod, Jai? Breastplate of righteousness. Oh, breastplate protects the heart. Kala breastplate, inusar na di word nga breastplate, tapnon proteheram ti puso. Now, dito puso, it does not refer ka dito ayan ti agbitag-bitag dito kakabsat. Ti refer na dito puso, the center of our soul. The center of our soul, jay sentrot kararwa tayo. Agasam ti gayam puntirya ni Satanas, deta puso. Kitam, no mapaltugan ta tao, ket sakat na paltugan, matay kad nga sigod, Lester. Nawatan nyo? No, dito ila dakulap nat natamaan, pak, matay ang sigod, ngam no puso. So talaga nga ni Satan, kakabsat, titiraan naging ka tapusom, the center of your soul. Anat tiraan na yung tapusom, pagbalinan na, mulaan na tapusom, ti ado nga kinakillo. Killo. Di kaya nasaon deta killo kakabsat, contrary. Maisimparat, killo. Unrighteousness. So as a believer of Jesus Christ, no kimnaking kati kinakillo, siyempre, hamot nga Biblia at paggapon de kinakillo. Aggapo ta sarilim nga panunot. Aggapo ka digiti barkadam. Iso nga watch out, iso nga ibagbagami dito an nadanyot ka barbarkada yo, tabaka isut mangimulmula ti kinakillo nga aramid ta biagyo. That's why we keep telling that. Kasi di exposure mo kakabsat, anat expectaram. Manipod bigat, aginggat malam, unuhaan, sabali nga tataot kadwam ti bigat, sabali pa nga barkada ti rabi Tapos manmano ka nga agdingag ti sa uti apo, di ka pa agdeb-devotion. So anak kakabsat ti agandar ta biag mo, kinakillo. Naawatan nyo? Di ka di biag mo, agbalin nga nakillo. So no ti biag mo nakillo, yan nga rudin ti spiritual influence. Yan nan kakabsat ti godly influence. Awan silaw mon, awan ti apgad di asim mon, ata pinatay kakabsat, day di kinakillo nga pampanunot ken panagpuspuso. Rumwar di nga kinakillo yan tangiwatan. Rumor di nga kinakillo yan ta Facebook mo, nisot ipopost mo. Agmanifestan day jay kakabsat nga wiles of the devil. So anang aruti aramidam, sarapaam day jay. Anang pang sarapam? Breastplate, proteheram ta pusom, babaan ti kinalintag. In other words, mangiset ka ti biag mo iti biblical standard nga sutsurutem. Ti righteousness kakabsat, lintag nga surutem, rule. Righteousness means rule. Kala ko mano, no agragadi ka, kakabsat, no awan guide mo, katala sarilim nga mata, anti pagibasbasaram, hamo maragadi, deta ragadjem, nga nalintag, isn't it? Iso kakita nyo, digiti karpentero kat at the strategy da, to come up, nga dete kinikirda, nalintag. Kasano? Guide. So ti kayo na nga sound dete, breastplate of righteousness kakabsat, mangisaad ka ti panunot mo ti guide. Ngano digiti makitam ket saan da nga mayatade ka deti nga guide hanga di giant. Kung kana sawan automatic rejecting ka.
tila tasurutem, DJ biblical standard. Deta timako na nga breastplate of righteousness. Di kad, maproteheran ka, uray di pagubran, especially di workplace, tayo kunakon, puro unbelievers, di ba? So, no si ka kumagat believer, at the biblical nga prinsipyo, at the standard mo. Dito mo na itay truth, dito mo at prinsipyo, standard, conviction. O, kunam, as a believer, haanak nga agin inom. O, di kad no awisan da ka, hanakom naking ka because at the standard mo. Ngam no awan day tang standard king ka, stand, conviction, iti pusom kakabsat, nga hamu nga itakder day tang banag, talaga nga kumnaking ka di nga sulisog. So you are weak. Bakit ka weak? Wala kang standard eh. Oh, kada kayo nga babaro babalasang, nang runa kada kayo nga babalasitang kan babalasiting. Haang nga ti standard mo kat gaputan na gwapo? Di ba? Gaputan na gwapo kat, mayat nagguapo siya, karup-rupa na ni Chitae. Rinirequestas. Kung wala kang standard, tatamaan ka talaga ng wiles of the devil. Kasi di kita palawlawan na ka ni Satanas timang sulisog king ka, tapnon, at nagkakadayjay, wano na tamang kakadayjay kakabsat, na perdite spiritual influence mo. So, makita yung ti importance, di gito isurusuro mi dito yung nga standard. Oh. So, dapat, no balasang ka, ti standard mo, right time, right person. Oh, di ba? Anak ko na the Bible. To everything, there is a season. Right person, be not unequally yoked with unbelievers. So pag may ganyang standard ka, duray man pa ipermi nga humanly. Siyempre, babalasan ka. Humanly, imposible nga, di kayo mo lakilig. Ano makakita kayo ti, kasla Tom Cruise mo tila nga ng lalakin? Dalatamot siguro pa nag-appreciate mo, nagguhapo siga. Kastelo ko matmaasawak. Mabalin ako na, di ba? Tom Cruise. Pero, hindi, may conviction ako. No company, kanyo, tapno makarelate kayo, ang tawag sa company, core values. Ti core values, iso iti standard nga surusurutan ti company, tapno ma-maintainer na kwalidad na. Kalidad, core value. To maintain the quality of its product. Oh. So nga, equality control da kakabsat. So nga sika, ada kalidad mo nga Kristiyano, no, ada kalidad mo nga Kristiyano, kaya nangasawan, nangatot wattage mo nga silaw. No, ada kalidad mo nga Kristiyano, kahit nangasawan, special ka a klase ti asin. Kasi ada kalidad mo eh. Apeng ada kalidad mo, kasi ada inadapt mo nga prinsipyo nga isut mangted ti kalidad ken ka. Naawatan nyo kakabsat? That is why we need to adopt the principle and standards of the Word of God. Deto iti mangted kada tayo tinangato a kalidad ken nangat no kumapaltog kalibre. Di kalibre. So you become a shining light in the world. But when you are unarmed, no awan prinsipyo, no awan king ka digito, umay ka makigimgimong, pero ungaong mo tapanunot mo, sumrek, rumwar ijay, awan mo lang agbati king ka nga standard ti Biblia, rumwar ka, unarmed ka, di kad amin na sulisog, magundawayang ka. Because you are unarmed. Okay? Amen ba mga kapatid? Oh, this is a good topic. Tuloy tayo itong maminsan. How's that? Oo, nalpasan. Ang bihira naman, no? Kaya imas pala pa nagigigup mi pastor, saka idulin, deta bulalo, kasano mo la deta. Wala kakabsat, may medyo, bitin. Tapno agawid, kayo nga dakim na. Every head be bowed, every eye be closed. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much kadeto yung lesson may itang arabi. Kat talaga apo, tata ma-realize me, no apay nga kasjay langan ng ti katangken ken kina-authoritative mi nga mangi-preach di gito'y apo nga principles ken truths. Apay, isudat saripda dagiti anak mo. So that saripda mi apo nga anak mo, tapnohan na kang magundawayan ti espiritu nga nilubungan. Han na kang magundawayan ti sarili mi nga lasag. Ken han na kang nga magundawayan ti wiles of the devil.
Katapnon ti kasta apo, agbaling kami nga naranyag nga Kristiyano, napgad nga asin iti daytoy nga lubong. Kat ala po, tulungan na kami, mabaling adumot dagiti problema tunggal may sangam, tibiyag pagpigsami apo, dagito'y sasaom. You are our refuge. Dagito'y verses ti Bible, isudat mang pagkirid, mang pabigsa kada kami apo. Kat madaydayaw ka apo Diyos. Thank you apo kada iti mensahe itang Rabi. In Jesus' name. Everyone says, Amen. Praise the Lord.